Ngiye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose, aho mukoraniye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. N'umwanya mwiza rero twumviriza amajambo y'Imana biciye mu kiganiro Isoko y'Ubugingo. Jewe ndakibashikiriza banyita Christine. Kaze rero tujye ku mutima w'uyu munsi. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Tugomba dusangire amajambo y'Imana. Ikigwa cy'umunsi kiravuga ngo gutanga ibimazi bizima. Gutanga ibimazi bizima, gutanga canke ikimazi kizima. Haleluya. Umuntu wese yatanga, yagira icyo akoze mu murimo w'Imana, kandi bikaba neza. Ariko muri kino gitondo ca none, umwami Yesu araduhamagarira ngo gutanga ikimazi kizima, ikimazi cemegwa imbere y'Imana, ikimazi gihumura neza imbere y'Imana, ikimazi cishimwa n'Imana. Reka rero turabire hamwe. Ibimazi ni byinshi, ariko Imana iravuga ngo muri ivyo bimazi byinshi tanga ikimazi kizima gihimbara Imana. Mbese ico kimazi kizima gihimbara Imana, Imana iriko iravuga niki? Simvuze ngo ibimazi utanga byose ubikoreshejwe n'umutima utunganye no kubikunda, Imana byose iravyemera. Ariko muri ivyo byose yemera harimwo kimwe gisumba ibindi. Uwiteka ariko araduhamagarira gutanga. Nizere ko benshi biriko biratunanira, benshi bariko barananirwa gutanga kino kimazi. Ariko uyu munsi wa none reka twumve ico Imana itugomba ko, kandi ndagusabye dukore ivy'Imana igomba, ivy'Imana itugomba ko. Nubwo bamwe bitatworoheye, ariko dushike aho Imana igomba. Haleluya. Dusome Abaroma igice ca 12 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 2 20 gusa. Haravuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Haleluya. Bene data, nshuti z'umusaraba, dusangiye runo rugendo rwo kuja mu ijuru. Urumva rero ikintu Imana iriko iratwingingira muri kino gihe, dutange. Ngo nuko bene data ndabahanura. Umuntu aguhanura nuko aba agukunda. Paulo rero ahanura Abaroma, arababwira ngo ndabahanura bene data kubw'imbabazi z'Imana. Ni nkaho yarapfukamye, ni nkaho yaraciye bugufi, ni nkaho yabona ko imbere yabo atari heza nibakomeza iyo nzira bari barimo. Arababwira ngo bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi ndabinginze. Aca bugufi arababwira ngo ndabinginze bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Imibiri yanyu, imibiri yacu, umubiri wanje n'imibiri yanyu niyo Uwiteka ariko aringinga ngo nimuyitange ihimbara Imana, ibe ibimazi bizima. Ibimazi birashobora kuhaba, ariko Uwiteka aravuze ngo bizima, nivyamara kuba bizima kandi vyera.
haleluya, nimutange imibiri yanyu. Pawulo aringinga ni isaha ariko aringinga bene data, ariko arakwinginga, ariko aranyinginga, yongera kuvuga ngo bene data ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ihinduke ibimazi bizima, imibiri yanyu ihinduke ibimazi bizima byera. Haleluya. Bishobora kuba bitera, ushobora gutanga ibimazi ariko kikaba kizima, ariko kidahimba, kitanoze, kitariho agasembwa, ariko arongera aragereka ko ijambo aravuga ngo byera ntibigira agasembwa. Haleluya. Witeka rero muri kino gitondo mucanke muri uyu munsi aho uherereye, kuri uyu munsi wa none, muri kino gihe ariko aringinga yongera kuvuga ngo bene data, nshuti z'umusaraba, turi muri runo rugendo, twireke kwibesha, tureke kuvuga. Aravuga ngo ndabinginze, icyo Imana ibashaka ko niki, nuko mwatangiye mu mibiri yanyu ikaba ibimazi bizima byera. Dutanga imibiri yacu ibimazi bizima. Ariko nshuti z'umusaraba, nanjye ndagarutse nongera kuvuga ngo ibintu biratangaje. Ni gute umukristo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, dutanga imibiri itarera, itejejwe. Turashaka kuvundurura ingeso twahorana kera tutaramenya Kristo, akaba ariyo twongera kwitanga kw'ikimazi. Uya bene data, dutanga imibiri yacu ibe ibimazi bizima byera, ibimazi bihimbara Imana. Niko kuyikorera nyakuri, niko kuyikorera Pawulo yavuze. Uko wari uri kera wari umuntu wisiga krimu, wari umuntu wisiga krimu. Kera wari umusambanyi, krimu wagenda ugasa nk'umuzungu. Kera washiraho za nzara z'ibimadikano, kera washiraho ya mishatsi y'ibimadikano ya fake. Reka ndeke kuvuga ngo y'ibimadikano ya fake. Kera tutaramenya Kristo, ivyo byose twarabikora kandi bikaduhimbara, kuko nta cyatugera twari tugifise. Kera twariyambiza, kera twasa nk'abisi, ariko ko twamaze kwakira uyu Kristo, dukwiye guhinduka rwose, tugahinduka tugasa nk'abana b'Imana. Hakwiye kuba itandukaniro rya kera tutarakira Kristo, hakaba n'itandukaniro ry'ubu twamaze kumwakira. Haleluya bene data. Ariko dukwiye gutanga iyi mibiri igahinduka biriya bya kera, tukabyiyambura. Simvuze ngo umuntu ntasirimuke, sirimuka. Hariho abasirimu bari muri Kristo. None inshuti z'umusaraba, duhana ibibazo. Uri kurambwira ngo uri kuratanga ikimazi kizima kera, wari umusambanyi hirya hariya, no muri Kristo ugarutse gusambaniramwo, uri kuraririmba ugasubira gusambana, uri kuravuga ubutumwa ugasubira gusambana, uracagura za nzara za feki, uracagura bya bishatsi bya feki, uracagura bya bindi byose by'amarangi yo ku maso, byo gukata ingohe ukayigendana, ubwiza bw'Imana ukabukata ukabukuraho, ugashira ko kantu kagura $1 niba katarengeje n'ibihumbi 10 byahuri, katarengeje n'ibihumbi 10 by'amarundi cyangwa se by'u Rwanda cyangwa se $1.
Yesu Kristo adutabare. Ugakata ingohe zose ukamwongora, ugakuraho, ugashyiraho iyo tiro, ugafata inzara Imana yakuremanye nziza, ukamadikaho za feke utazi niyo zakorewe, ugashyiraho. Ubwo ngubwo ni ukubwira Kristo ati wandemye nabi, dore ko wari ukwiye kundema. Nuko wari ukwiye kundema ukampa imishatsi miremire rwose ukayimpa, warangiza wari ukwiye gushyiraho inzara zikaba ndende, wari ukwiye gufata zino ngohe kari ngufi wari gushyiraho ndende, wari ukwiye gufata bino bitsike ibi ukabikata, warangiza rwose ugacura akantu kameze nk'akarongo. Ibyo nibyo wari ukwiye kungirira. Niko abantu bari ko barabwira Kristo ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo bazi ko bazi Imana, ngo bavuga ko bazi Imana, ngo ariko bakayihakanisha imirimo bakora. Bene data nshuti z'umusaraba, turi inzu ya Mpwemu Yera, turi ishengero ry'Imana. Umuntu yiyubakiye inzu, wewe uri umupangayi, njyewe ndakodesheje, nawe urakodesheje, kuko uyu mubiri wambaye si uwawe, ni nkodeshanyo, cyangwa se warawuhawe ngo uba urawukoresheje, nawe uragiye urawuhinduye. Nimba umuntu agukodeshereje inzu, ejo ukaza ugasanga yatayemwe amabara, wari wateye ibara ryera, nawe araje ashizemwo ubururu, ashizemwo pinki, ashizemwo umukara, arakase ahanguka icyumba kimeze n'abara kibomoye. Ibaze nawe uyo muntu winjiye mu nzu ye ugasanga yabigenjeje gutyo, uzavyifatamwo gute? Icyo wamukorera wamusohora, icyo wamukorera wamuhamagarira abantu ati nimuze mudutature. None rero ngomba nkubwire ngo uyo mubiri si gwawe, uyu mubiri nambaye si uwanje. Hari uwawumpaye azawumbaza, nawe hari uwawuguhaye azawukubaza ngo mwami urabona zino nzara ntabwo ari nziza, wari ukwiye kuzishiraho. Ubu rero hagezeho n'ibindi bintu, ngo iki kibuno wampaye ni gitoya, ngo reka ngende nk'ibinini ikibuno kibe kinini. Ngo nk'ibinini kibe kinini. Mama we, ngo reka nisige ngende se nk'umuzungu. Uwiteka araguhamagarira ngo tanga umubiri wawe ubikimaze kizima. Mutanga imibiri yanyu ibi bimaze bizima. Ugasanga uri umugore ufise umugabo wawe muratemberanye, mugirasohotse muri sorotse, nawe wambaye yiyambariye ipantaro, yashizeho ikoti ryiwe cyangwa yashizeho ishati yiwe, nawe wagiye wambaye ijipo cyangwa ikanzu cyangwa waradodesheje ipasu wangiyo, amatako yose ari hejuru. Tureke kubeshanya, sino kubeshanya, tureke kwibesha. Haravuga ngo nimutange. Pawulo arabyitegereza, asanga abagore b'Abaroma n'abagore bashaka gusirimuka bakazana ibyo hanze, bakabizana mu ishengero ry'Imana. Nshuti zanje, namba umuntu afise ikampuni, afise ishirahamwe, akagira abakozi bamukorera, bagakora mu bisata bitandukanye, umwe akaba umunesi, uwundi akaba umudogiteri, akabaha uniform zitandukanye kandi mu ikampuni imwe, kugira ngo abantu bamenye batandukanye dogiteri n'umunesi. Ni nako rero muri iyi si nimwe, ariko harimo abakristo hakabamwo n'abapagani. Kristo arashaka ko tugira imyambaro yacu itandukanye n'abisi. Tureke kwibesha, tutibesha tutazabura ubugingo. Yesu arakwinginga cyane gutanga imibiri. Yemwe bagore namwe bakobwa, mutange imibiri yanyu bimaze bizima. Yemwe bagabo, yemwe basore, yemwe bagenda mu bwami bwo mu ijuru, nimutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima. Abantu benshi baribesha ngo Kristo ngo araba umutima, ngo ntaraba ibiri inyuma. Kristo araba byose,
araba byose. Ahubwo ab'isi nabo bakavuga ngo none ko kera yagenda gutya akaba nta kintu arahindurako. Warangiza ngo ntimuncire urubanza. Don't judge me. Ntimuncire urubanza. Ntibariko baragucira urubanza, bariko baravuga ibyo babona. Duhinduke rwose. Murongo wa kabiri akavuga ngo ntimwishushanywe. Ntimushushanywe n'iby'iki gihe. Ntimugende mu majambere. Ni kuvuga ngo ntimwishushanywe n'iby'iki gihe. Kristo ntajya ahinduka. Uko yari ejo n'uyu munsi n'ibihe bizaza ni ko ari. Natwe duhinduka rwose, duhindurwa n'ibihe. Hari amajambere yuko abantu bose banse kuba abirabure, banse kuba ab'igikara. Urayobegwa uwari igikara ugasanga n'inzobe rwose gusumba abazungu. Urayobegwa ugasanga ni ibintu biteye ubwoba. Ariko ngoma ndakubwire, dore Yesu Kristo araje. Yesu Kristo araje kandi aje guca, azanye ingero, aje kugerera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, byaba bibi byaba byiza. Azanye ingero rwose. Nimuhumure, muhumure, umuntu wese azakira. Nimuhumure, umuntu wese azakira ngo aje kugerera ubikwiranye n'ibyo yakoze. Ikintu cyose wakoze umwami azakiguhembera, cyaba cyiza kandi cyaba kibi, umwe wese azakira ibikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Nimuhumure. Wakoze neza azaraga ubugingo budashira. Wakoze nabi nawe uzakira. Kristo azaguha ibikwiranye n'ibyo wakoze. Komeza ukora ukobeje, kuko umwami aje gutanga ingororano. Uyu ntarya ideni. Icyo wamukoreye nicyo azoguhembera. Nkavuga ngo uri kurakora iki mu murimo w'Imana? Uri kurakora iki? Hano Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 4 uravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, komeza kunesha iyi si. Komeza kunesha iyi si, kuko ibyo byose bitandurutse kuri Kristo, ariko ibyo byose byandurutse kuri wa murwanizi Satani, byandurutse muri iyi si. Nawe kora ukobeje kugira ngo uneshe iyi si. Iyo niyo ntsinzi yacu. Yatsinze isi ni ukwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Rero nshuti y'umusaraba, ninde wotsinda isi atari uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana? Ku murongo wa 12 naho 5, ku murongo wa 12 haravuga ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubugingo. None uwo mwana uramaze kumugira? Reka ndababwire rero bene data, hari akantu nize. Iyo Kristo yicaye muri wewe, iyo Kristo amaze kwicara muri wewe, niwe akora operasiyo agahindura. Iyo umwemereye, simvuze ngo ntawe ufise, umuntu wese niwe azi urugero mufisemo. Ariko reka ndababwire, iyo umugore amaze gutwara inda, hari ibimenyetso bimuranga. Uyu mwana amaze kwicara muri we, hari ibimenyetso bimuranga. Uyu mwana yicaye muri we, hari ibimenyetso bimutandukanya n'utaratwara inda. Hari abagore babiri, umwe afise inda uwundi nta nda afise, ariko bose bitwa abagore.
ariko uyu yamaze kwicagwamo n'uyu mwana ibimenyetso biragaragara. Haleluya. Agatangira guciragura, agatangira kuvuga ngo hoya, inyama yahora akunda inyama, ariko inyama akavuga ngo hoya ntayo ndya. Kubera iki? Uyu mwana yaje arayimwangisha, ariko muri we yayikundaga. Araje umwana yamaze kumwicaramwo, aravuze ngo ntusubire. Yahoraga akunda isoda, ariko uyu mwana yicaye muri we aravuze ngo hoya. Yahoraga akunda amata, ubwo ni urugero. Uyu mwana yicaye muri we aravuze ngo hoya. Yahoraga akunda ifiriti, yaho umwana amaze gushika muri we aravuze ngo hoya, hoya, oya, oya, oya. Arengejeho akabirya, mu kanya arabiruka. Bivuze ko yansi inyama ku bw'umwana, ntabwo yansi inyama kuko abishaka, ariko uwicaye muri we niwe abimutegeka. Haleluya. Uwicaye muri we niwe abimutegeka. Uwicaye muri we amubwiriza kubireka, byanka byemera. Uwicaye muri we ariko arakubwiriza kureka iki? Uwicaye muri wewe, ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. None kera utaratsama iyo nda, n'ubu umaze gusama iyi nda, nta n'ikimenyetso koko? Je nimba ntwaye inda, abo hanze nta mpamvu yo kubabwira ngo natwaye inda, ariko hanze bazabona ibimenyetso. Yamara bavuga ati Christine yatwaye inda, Christine afise inda, ntarabibabwira. Kuko nimba aho nicaye ntangiye guciragura kuruka, nimba bahora banzi ko twasangiraga inyama, bayima nkababwira ngo reka da, narenzaho kubera kwiyumanganya nkabiruka. Ubwo ngubwo ibimenyetso biragaragara. Uwicaye uwo mwana namara kukwicaramwo, ndakurahiye hakwiye kuba itandukaniro ry'umugore afise inda n'utayifise. Dore rero igihe kirageze, hari abagore benshi bajya babesha abagabo babo ngo bafise inda, ariko kandi batayifise. Dore igihe kirageze ibi bimenyetso bigaragare. Dore igihe kirageze uyu mugabo avuga ati nyamara umugore afise inda niwe afitiye akamaro. Umugore afise inda niwe abyara, niwe afitiye akamaro. Nimba udafise uyu mwana nta bugingo ufise. Nimba uyu mwana amaze kwicara muri wewe, nta mpamvu yuko umugabo wawe agushidikanyaho, azabimenya avuga ati umugore wanje afise inda. Nubwo bavuga ngo ntayafise, ariko jewe ndabizi kayifise. Haleluya. Reka twibeshe rero, aba bagore ni babiri, umwe afise ibimenyetso by'inda, uwundi ntavyo afise. Ni wa wundi watabifise, ni wa wundi yahamagawe ubuntu bw'Imana bukamurasira, akaza akakira Kristo, ariko akaba adashaka guhinduka rwose. Ubundi bwo Kristo aguhamagara gukuye ahantu, ahita kuvuga ati nukunda nkurikira. Uyu rero, uyu mwana iyo umukurikiye agenda akubwira ati ibisi byiza ntabyo nkunda, ibisi byiza ntabyo nkunda, ibisi byiza ntabyo nkunda. Ariko hari abamwakiriye barangije baricarira, nta nubwo banamwakiriye. Bafise ya shusho yo kubaha Imana, ariko bayihakanisha ibikorwa bakora. Bene data nshuti z'umusaraba, tutaba nk'aba bagore babesha abagabo babo ngo bafise barasamye kandi batarasamye. Tutaba nkabo. Ariko uyu mugabo amaherezo azamenya ukuri. Igihe kirageze, aje guca imanza zikwiranye n'ivyo wakoze, bikwiranye n'icyo wakoze. Igihe kirageze, ibihe bizasobanuka. Wavuga ubutumwa, uyu mwana aticaye muri wewe ngo akore imirimo yamuzanye, ntabwo urashika. Nimba ushaka bya bindi byose ivyo wahorana ukagenda ubijanye, ntabwo urashika. Witeka dufashe. None rero suzuma ubugingo bwawe, suzuma bicitwa uyu munsi, ubwire Kristo yicare muri wewe.
ubwire Kristo yicare muri wewe, nawe azi icyo azikorera. Niwamwemerera hari ibyo azakora. Ongera ubwire Imana ati Mana garuka wongere usuzume. Ongera ubwire Kristo ati Kristo ndakwemereye, kora icyakuzanye muri buzima bwanjye, kora icyakuzanye ndakwinginze. Ongera ubwire Kristo ngo aho uzaja niho nzaja. Numukurikira azakwereka ibyiza n'ibitari ibyiza. Oh haleluya. Ngo ntitwumere ntidushushanywe n'iby'iki gihe, dutange imibiri yacu bimaze bizima. Ngo kandi ngo kuko icyaha ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iyi si, iyi niyo ntsinzi yacu, yatsinze isi. Haleluya. Nimba Kristo yaratsinze isi, ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi, dutegerezwa kunesha isi. Dutegerezwa nubwo bigoye, byose biragoye, ntabwo byoroshe. Nabahaye akarorero k'umugore atwite areka inyama atari uko ayanze, ni nk'urugero, areka ibiharage atari uko abyanze, ariko uwicaye muri we niwamutegeka kubyanka, kandi biba automatique. Tunesha isi, icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Ngo ariko ukundiye isi wese ngo amenye ko kwanka, amenye ko adakunda Imana. Ngo kuko ukundiye isi wese, ukunda ibiri mu isi byose, ushaka kugenda nk'uko ab'iki gihe bagenda, ngo ntitwishushanywe n'iby'iki gihe. Nshuti z'umusaraba, ngira ijambo ry'Imana nari nashatse kugira ngo dusangire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi dutange ibimazi bizima, dutange ikimazi kizima. None rero garuka usuzume umubiri wawe, nanjye nisuzume, turabe ko iki kimazi cyemewe n'Imana. Kuko mwavuga dutange ibimazi bizima kandi byera. Ushobora kuba wawutanga uyu mubiri wawe, ariko se urera? Ibitera rero Kristo arahari kugira ngo abyeze. Haleluya. Kristo niko kazi kamuzanye. Mwemerere ayeze umubiri wawe, yeze n'uwanje bicitwa uyu munsi. Haleluya. Kaini, Abeli na Kaini batanze ibimazi, batanze ishikanwa. Irya Abeli riremegwa, irya Kaini ntiryemegwa. Nawe rero raba neza ikimazi uri kuratanga icarico. Umwami Yesu Kristo abahe umugisha. Uragororotse yewe Mana nzima, uragororotse bwirukiro bw'amahanga. Turagushimiye kubw'amajambo atari makeya duhejeje kumva. Uwiteka nubishimirwe kandi ubihererwe icubahiro. Shoboza abantu bose bariko barumva aya majambo, utanga imibiri yabo ibi bimaze bizima byejejwe. Dore Satani akomeza agwanya bera kugira ngo imibiri yabo ntiyebe iyejejwe. Ariko kubw'uyu munsi imbaraga zawe nizo dukeneye kugira ngo tuneshe iyi si. Cyabyawe n'Imana cyose kinesha isi, natwe Mana dushoboze kunesha isi. Haleluya. Urakoze Mana. Humugisha abantu bose bazumva ijambo ryawe, kandi humugisha abantu bose bazarituma hirya no hino. Uwiteka uri mu bwami bwo mu ijuru uzabukoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye. Amen.